लुसियाना फर्नांडीस हांगसर गोंयकारांची खाशेली प्रॉन्स म्हळ्यार सुंगटांची कडी करता, मात आपल्या खातीर न्हय जाल्यार पाकिस्तानाच्या लोकां खातीर. लुसियानाच्या घराब्यानूच पाकिस्तानान गोंयच्या जेवणाची खाणावळ सुरू केली. जो पॉपुलर है वो है प्रॉन बालचा उसको कहते हैं. वो बेसिकली अचार होता है इसका झींगों का, और मछली का भी एक अच्छा अचार होता है. वो बहुत कम मैं बनाती हूँ बिकॉज मछली बहुत एक्सपेंसिव है. प्रॉन फिर भी चल जाते हैं लेकिन मछली बहुत एक्सपेंसिव है. लुसियानाच्या घराब्यानूच पाकिस्तानात गोंयच्या जेवणाची खाणावळ सुरू केल्या. भारत आणि पाकिस्तानाची फाळणी जावच्या पयलीं लेगीत गोंयकार हांगासर रावताले. लुसियानाची आवय घरकाम करपाक कराचीन आयिल्ली. मेरे डैडी आए थे प्री पार्टीशन और मेरी मम्मी पोस्ट पार्टीशन. यहाँ पे बेसिकली वो आए थे काम के तलाश में, एंड दे वांटेड टू वो सेटल होना चाह रहे थे. यहाँ पे नई जगह थी और नए अपॉर्चुनिटीज़ भी थे, तो इसलिए वो उन्होंने चांस लिया और गोवा से निकल के यहाँ आ गए. पाकिस्तानाच्या कराचींत सदर ह्या गावान आमचे गोवा ह्या नावान ही खाणावळ चलता. हरशी ह्या वाठारान रावपी गोंयकार घरगुती खाणा जेवणां विकतात, मात गोंयकारांच्या खाणा जेवणांचे पाकिस्तानांत ही पयली आनी एकुलती एक खाणावळ. मेरी बेटी है, उनके कोई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो जब वो बातों बातों में उन्होंने कहा कि कभी आपके गोवन कम्युनिटी में किसी ने कोई शॉप या रेस्टोरेंट खोला नहीं है. यहाँ पे कराची में इतना बड़ा गोवन का कम्युनिटी इट वॉज था पहले. लुसियानाच्या चलयेन मारियान ह्याच खाणावळीच्या देगेक भांगरा शिंगरा आनी हातीन केल्ल्या मेणवातीचें दुकान सुरू केलां. पाकिस्तानान कराचीन सुमार 5,000 क्रिस्ती गोंयकार रावतात. फुडाराक हो घराबो एक बरें गोंयचें जेवण दिवपी रेस्टॉरंट सुरू करपाक सोदता, जेणे करून गोंयच्या संस्कृतायेक पाकिस्तानांत एक वळख मेळटली.